Karitativna volonterska skupina Spajalica djeluje u sklopu Srednje škole Tina Ujevića već više od 10 godina i mogu ponosno reći da sam članica skupine od samih početaka. Skupinu čini 30 učenika koji kontinuirano djeluju u akcijama koje organiziramo i nekoliko profesora koje to sve vodi. Mi smo znači inicijatori osnivanja te grupe. Bile smo na Svetoj misiji, na propovjedi smo čule od župnika kako postoji kuća u Oborovu gdje su smještene osobe s poteškoćama. Djeca i odrasli. Ja sam Katarina Hozjen. Ja sam Rušica Marić. Gdje živite? U Oborovu. Bilo je priča o tome kako im pomoći, kako im se približiti, što se nas jako dojmilo. Družimo sa curama tu i... Da. Došli smo na sat vjeronauka, profesorici smo spomenule što smo čule na propovjedi, pitali smo da li zna gdje je Oborovo. Da li bi što mogli napraviti. Na što je ona bila oduševljena i našu ideju je proslijedila u biti po drugim razredima. Postoji ustanova Caritasova u Oborovu koja ima velike potrebe i financijske i socijalizacijske i tako je krenulo druženje i odlasci u Oborovo. Ispočetka nismo baš znali kamo će nas put odvesti i tko je za što zapravo nekako u sebi našao snage, čime će oplemeniti svijet i rad u školi. Pa smo skupili neka novčana sredstva, neke male poklončiće. Ideja susreta došla je od 3 učenice, Ivane, Sanje i Lidije. Kolegice i nas dvije smo otišli s profesoricom. Da. Otišli smo u Oborovo gdje su nas dočekali. Cijeli dan smo proveli u društvu sa tom djecom, da. Djece i zaposlenih tamo. I šetali s njima i pjevali i plesali i veselili se i bilo je stvarno super. Proveli smo prekrasan dan. Lijepo je kad oni dođu i kad mi dođemo k njima jer lijepo je. Bili smo svi jako uzbuđeni kao i oni i kad smo se vratili nazad u Kutinu svi smo bili puni dojmova što je naša profesorica podijelila s profesorima drugima i po drugim razredima. Kako je u školi skupina učenika sa profesorima već volonterski djelovala i prijašnjih godina, to je bio povod i za formalno osnivanje karitativne skupine. I bilo nam je drago što smo mogli tu djecu veseliti, da budu zadovoljni, da vide znači da definitivno ima netko kome je stalo do njih. Pričamo s njima, šetamo po dvorištu, onda idemo gore u naše sobe, ih vodimo pa i tamo se družimo u sobama. Onda im po odjelu pokažemo djecu i tako. Nakon toga su se svi uključili u organizaciju skupljanja, posjeta, tako da je već za Uskrs išla veća skupina učenika, profesora u posjetu i to i dan danas živi i dalje se održava. Školske godine 2000-2001. karitativna skupina Spajalica ulazi u plan rada Srednje škole Tina Ujevića kao izvannastavna školska aktivnost. Upravo te godine se to dogodilo iz razloga što je međunarodna zajednica proglasila 2001. godinu Međunarodnom godinom volontera. Nosili smo jabuke, nosili smo vrećice sa slatkišima, igračkama, poklone, ali njima je bilo najbitnije da se mi pojavimo tamo, tad su bili najsretniji. Pa to što se možemo s njima i družiti, i izaći prošetati i tako. To smo više vremena s njima. Sjećam se jedne zgode, bila je kad su oni nama slali pisma. Ne znam iskreno kako su ta pisma došla do nas, ali mi smo dobili njihova pisma u kojem su oni željeli što da mi njima donesemo pri sljedećem dolasku. Ne znam, to su bili neki češnjići za kosu, neke ukosnice, neki ruž za usne ili tako nešto. Eto. Pa smo i to prikupile i nosile.
Svaki susret sa štićenicima iz Oborova mene potakne na razmišljanje kako su oni unatoč svojim zdravstvenim poteškoćama uvijek veseli i nasmijani, uvijek zrače nekom posebnom pozitivnom energijom. Volontiranje za mene znači jako puno. Volim pomagati onima kojima je pomoć potrebna, jer ja bih sama htjela da meni netko pomogne ako sam u nemogućnosti obavljati nekakve jednostavne poslove, kao što je kupanje, pranje zubi. Tako. Oni su zapravo jako dobri ljudi i potrebno im je tako malo da budu sretni za razliku od nekih nas. Pa prvi susret je bilo u ovoj školi, znači mene najviše dio je taj trenutak kad sam vidio kada su počeli pjevati i taj Zagreb prvi s njima, problem neki toplin, neki osjećaj za volontiranje jednostavno. Probudilo je to u meni, taj poziv. I kad sam pogledao koliko je zapravo jako malo ima potrebe da bude sretni i kako zadovoljni s malim stvarima i koliko je tamo sreće i zadovoljstva među njima. Osobno meni je najveća nagrada kad pričam s nekom osobom kojom stvarno vidi se u očima, vidi se na licu da je tužna i kad pričam s njom i kad vidim da je sretnija, kad vidim iskru u očima zbog koje se osjeća bolje. Meni je to iskreno najljepše u tom trenutku. Prvi put sam išla volontirati sada u srednjoj školi, prije nisam baš razmišljala o tome i zapravo sad vidim da sam prije propustila prilike neke i jako mi se sviđa i radit ću to i dalje. Volontiranje u Oborovu, mogu reći bez pretjerivanja, mi je promijenilo život. Prije svega je promijenilo mene kao osobu, zato što sam počela više razmišljati o životu, o vrijednostima u životu, o ljudima i o tome što je zapravo prava sreća i prava tuga. I pravi problemi i prave radosti. Zbog toga što sam se osjećala odbačena od društva, zbog razlika u govoru, teškog sporazumijevanja s drugim ljudima, odlučila sam početi volontirati. Zato što sam smatrala da svojim iskustvom i znanjem i svojim životnim problemima, svjedočenjem o tome mogu potaknuti druge ljude na volontiranje, a i samim time pomoć ljudima koji imaju slične ili iste probleme kao ja. Prije nekoliko godina, upravo u ovo vrijeme, mladi iz Oborova su trebali doći k nama. Njih 20-ak, 30-ak koji dođu u našu školu na popodnevno druženje moramo počastiti. Od sokova, nešto za pojesti, nešto za ponesu i taj put nismo imali novaca. I malo smo bili u neprilici što učiniti, međutim odlučili smo bit će to skromno, skromnije nego do tada. I neposredno prije njihovog dolaska pojavila se mama Štimac iz Banove Jaruge, čije 2 kćerke su išle kod nas u školu i donijela je korpe kolača svježih toplih kifli. Bili smo presretni jer taj dolazak mladih iz Oborova nije bio skroman kako je trebao biti, jer su upravo ljudi sa strane bili potaknuti. Nije mi problem odvojiti svoje slobodno vrijeme za njih, jer za mene je to sitnica, a njima to stvarno jako puno znači. Pa volontiram zato što to volim i mislim da s time činim neko dobro djelo i sviđa mi se što na taj način mogu pomoći drugim osobama kojima je to potrebno. Malo nas je život odnio na drugu stranu, ali dalje se često sjetimo Oborova i naših prijatelja koji su tamo. I u kontaktu smo, da. Evo, jako je zanimljivo da su uključeni svi učenici škole, bez obzira da li pohađaju vjeronauk ili ne. Nakon zaista puno odlazaka u Oborovo, druženja sa ljudima i djecom tamo, odlučila sam da ću upisati edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i evo danas, osim što radim u školi sa djecom s teškoćama i u slobodno vrijeme, se zapravo dosta družim sa ljudima sa različitim teškoćama. 2007. smo dobili državnu nagradu. Naš projekt kojim smo aplicirali bio je među prvih 10 u državi. Dakle, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Projekt se zvao Škola Prijatelj zajednice. Bili smo u Opatiji, 2 učenice i 2 profesorice i otisak srca je ostao u srcu.
Vrlo smo sretni, meni je to jako važno, bitno za učenike da ponesu nešto u ovaj svijet iz škole, ne samo da su ispunjeni obrazovnim sadržajima, nego i za svoju dušu da nešto naprave i oplemene svijet. Našim korisnicima dolazak u Kutinu puno znači, oni se tome vesele svake godine, kao što se i vesele dolasku učenika iz Kutine kod nas. Njima je to jedna avantura. Kao prvo to je putovanje, kao drugo to je druženje sa učenicima koje oni smatraju jednakima sebi. Ne znam to opisati, njima je to strašno veliki događaj. Moj plan je još da bi išao tamo preko ljetnih praznika volontirati 2 ili 3 tjedna čak. Da provedem malo vremena s njima, da se družim i da ih bolje upoznam. Nisam znala što me očekuje, nisam znala da postoje ljudi koji su toliko bolesni tamo. Kad smo došli, jedan je dečko potrčao prema meni i zagrlio me i to mi je onako bio šok, ali pozitivan šok. I kada sam vidjela koliko su sretni, što nas vide, što im nosimo poklone, što smo odvojili vrijeme da se družimo s njima, to me jako razveselilo.